UFC welterweight an ne taka ro lo rel to thin the Nigerian nightmare Kamaru Usman laman hoi vela donila Nigerian fighter utlak na MMA wrestling skills nei thabok si Kamaru Usman hi African chuchuak UFC champion masaberania ama machon tu ta na mangchi ang melom the Nigerian nightmare ti ming naman pek Usman hian keji somsri pasari in al na huang welterweight covid chipui boru kara aro alaurel to thila achak vung lai taka a takedown defense ka 97% valin a opponent ten voiza takedown tumse voisom kwa pasari te ma an lo chamdon ti na ani chu pui hem takani welterweight huanga fighter thotak tak Masvidal Colby Covington Gilbert Burns te open akong thian chu sak tum thin ma se an he the ngang lo khapa fighter thabik le UFC welterweight lal ang maya rorel thin Usman kha kumre lo te kalta khachuan fighter hupur tak alo ni to thin the Nigerian nightmare hian kumsang ni som panga khan UFC a bul atana welterweight title shot an nei main azonin tum kuangot na achang thai chuta kumsang ni som ko ain her soka Tyron Woodley in UFC welterweight champion kong rena she welterweight kong rena she nuwa ama han bitum zo reng atong chun jam lo ta zera a UFC jingkonga fight tum som panga anaya ama han nei thai tu atong thot lo ane title defense tum ngangot anai nuwa kumsang ni som ni pani ugas la khan Leon Edwards laka avan doi paltani kha a UFC hud masalama alo ne to Edwards na anin sol non le tuma a chakle tak lo wagin the Nigerian nightmare Kamaru Usman avan doi pal ati thaya amer chu Leon Edwards laka a chaklo nuwa an dimet sa po chaklo zo ka atran le ta ka wagin UFC clear to the chuan Usman a that liber a herlium veta ngai line khamzat nen ain chona ne na chang lo le ma se fighter tha ani ji aran phaulang le thaya zuiral atum lo je tilang toin thamasa khan jokin bakli aron ne le thaya kumsom thum pariat mi fighter in tluk hlen atum lo je offense te a shit non der covid bawra khunlaya UFC welterweight keji somsri pasri huang in elna ro lo rel to thin Usman hi UFC pound for pound ranking ni zathum somni panhe te mak mai top ranking a ming a chuang thaya kumsom thum pare tu pa Usman hi UFC pound for pound fighter ro pui dangan soiran masak tak te ha a hun malam le tun hai chau me apo fighter tlo ani zia kan ria